Malo soifua se whapoponga le nei o Tala Fou o le radio Samoa mai Ausetalia. Ua tuina mai se whamtalanga ma le loia sidi e le isolia e le sa avea ma pale mia o Australia taruai, Scott Morrison, le tula fono e ala i rona tōwhia o ia lava, inisi o tōwhinga wha minsta e peo na ngungulu ai le atunu, o nei le i whaeloa ina whalawai tele. I se ripoti le, wa mtu mai na mtanga renga le palemia mar kapeneta, Stephen Donahue, wa whamanino ai e iai le malo si anga le palemia sa iai le teminea, e whaatino ai anga yoinga. Ai le, o le le whaelo ina whalawa i tele o le tūlanga, o le tū le au na sida iai, ma whaia iai ni suinga i alofi ai le tūtula i mai, o le mata upula vale le rumanai. O whaelo fo lo sida nei le palemia wa iai le teminei inisi o tūra fono, ia wha mautu ai e le tūtula i mai, le tūnanga. O le whaalununga fau le Air Force a Ausetalia wa ia whaeloa o surveillance missions po misiona su e le Air Force o le a whaawau pe le South China Sea. O le amatanga o le tausanga nei na whaalauno ai le vanga o le puipuinga e whaapeo se whaale le tau a saina J-16 fighter na o latou whaalauno vengia se whaale le Air Force a Ausetalia i le whaetu lea ma amata la ngā ini fina ngalo te te whai mai le palemia Albanese o ni ngā yoinga matau tia to e whaapai tau. Sau noa le whaarurunga fau leo le Air Force Rob Chipman e la patai le tūlanga leo le a whaawau pea Ausetalia. Whai ala na whamtaranga lea o iei whaatasi ma le whairautusi le maro America Frank Kendall leo lo oasia si mai le tunuu na whaeroai fo isona fina ngalo e whaapea o lona whaamatalaina o le whaiwhai te tele peo whainga whaamiliteri a saina i le South China Sea o se tau mo whainga e whaalau tele ai anga waa o le ave sea mai o atunuu mai o na ngatai whale. Wa whaairo fina ngalo le fia o le whainga amaloa le Solomona ina wa mai a whaasara lau i se porkalame le ABC o le Four Corners e whaatatau le vava le whaatinoina o ngā i ngā saina ma le whaamautuina o na sootanga mai i lea fo i atu moto le Pasifika. O le Pacific Capture Program sa sila i a fianga o company u mia le malo saina i te tonu le Solomona ma whaedo ai o se tasi o ia pisinisi o loo whaia neini whetu na inga mo le whaatawina o se vaenga o le vau matua i nunga o se tasi o moto le Solomona. Whai mai di pote le porkalame u wha Sofia i le fia o le pare mio le Solomona o manase so karare ma sui si ni o le malo o na whamai alatou o nisi nei o tau mo whainga le au whaasara lau au stadia e tau i titi ai le whainga malo ma whaaleanga inai so o tanga i le vau honiara ma Peking. O ripotia le APC wa wala awai nei le malo le Solomona le hauko masina o Ausetalia i lo latu atunu o Lachlan Strand ia whaatara no ai le atulanga. E leo ta ua se tari le hauko masina i lea mata upu a wa whaedo fo i le ripoti ro ia i lava le tulanga tuto o tasio le APC mo ana ripoti nuna winga le mwhai fo i suisi i niama minstao le fetarale o na pule aina meo lo whaasara rawina e le ofisa whaasara lau. E to alima ali iwa po eina leo i le mai a o leo sa whaia o ni ali i se to alua pe ona wheta ua ina sa wha mata ufo ini a upenga o naifi se tulou i le o ngata tonu me le pone. O leo sa whainga pe ona ripotia le 9 News na tupui Carlton i le asana nafi wa whaelo ai o ali ina nga i ai leo sa whainga e le i wha mnu ali ai. Mai taunu watu leo wa sosora ese le awali i ana wha tupuina le wha lave. Peita ina maua mulmuliane leo se taavali le whetaula i ngā ala i Dryburgh ma Arden Street i le tu i mātua me le pone. O le toa lima lea amta mai le luasfulu i le luasfulu ono tausanga le mātutua ma lo whaawau nei so e suenga ai po le afo i le mafu angona nei whaalami lave. Ma le tala muli o se tasio tangata pese lau iloa Ausetalia John Farnham o ia whaeloa ua a fia le kānesa ma o le asolo o whenga iei ma se tautonga le whanamai me le pone. Farnham e tolu e fitu sutolu tau sanga le matua le soifua sa whaamatu mai se pepa whaamtalanga mai lona ai ngai whaamoni ai le tūlanga o le ngase wa fia ai matong fitinga o lo whaatino. O ia sa mawaina le whaelonga le Australian of the Year i le awhib se lau walu fitu ma e se fulu iwa whaelonga o ARIA Awards wa ia mawaina. O se wo mamail te mai taipese lau iloa Australia Olivia Newton-John le ana mariu talwai nei ma e telefo i whaapia fianga no la ngaruru e whaatasi ai mo le sa idia o fisosoani mo le atunuu. Tala ia le radio Samoa mo le nei fo ia so lua. So i fua.